gihari ntabwo M23 iri buze ngo yinjire ngo muri iyi mirwano ngo yatwirwanaho n'iki. Aba basirikare bagomba gufrakingwa bagakubitwa, bagomba gufrakingwa. Tekinike yo kubazenguruka bazashiduka umutwe wa M23 wamaze gufata iki, wamaze kuzenguruka ibice by'inyuma yabo ku buryo bazisanga Uvira ishobora guhita ifatwa, ndetse n'iyi Minembwe bakaba bahafite twirwaneho yamaze kwinjira haza Mikenke. Urabona ni ibice bimwe bamaze kwinjira hano za Mikenke, urumva ni hafi na Uvira. Hanyuma bisange basigaye kurwanira muri aka gateretwari ka Fizi mo hano muri Fizi na Baraka, bamwe bakubitwa bambuka za Nyanza cyase hano za Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Byose nibyo bishoboka ku rundi ruhande, ariko nanone ntago wazama hano muri Minembwe wabusa nkaho uje hagati ya Duyi, kuko na haruguru abarundi baracyarimo. Ahangaha za Gatumba, ahangaha za Rumonge, sibyo muri Kibitoke, sibyo baracyafite n'inzira yo gukura babasirikare batreningirwamo hano mu ishyamba rya Kibira, bakabazana iyo opportunity baracyayifite, bakaba babambukirizamo hano za Kiriba. Ariko mu gihe Uvira yaba yarafashwe, za Runingu zarafashwe, za Sange zarafashwe, baba bazitiye iyo nzira, nta hantu na hamwe bashobora guca. Abantu turi kumwe, ariko nakubwiye ngo ninza nzanyamakuru y'ubwino bizajya bigusaba kuyumva utuje. Nuyumva ari hubuhubu ntago uzajya uyasobanukirwa. Ngira ngo urebe uru rugamba, ubwo ndi kubabwira uko urugamba rushushanyije kuri map. Rero mureke gutega igikanu ngo baze bateme, baze babanyaga ibyo mufite. Nagiye haraho natembereye kuva Igicanga kugera Bibwe, nta nka mbabona. Inka zagiye, ihene sizo zagiye, nta nka, nta hene, nta ntama, nta nkoko, nta n'ingurube. Urumva bidateye agahinda? Bo bari mu kazi bameze nabi, abantu rwose bivugwa ko imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Igihari gikomeye rero, igihari gikomeye cya mbere nuko ibi bintu bigiye gutuma Uvira yongera kuba tombe. Abantu turi kumwe, ariko bigiye gutuma iyi Uvira yongera kuba tombe. Ubu tuvugana amakuru yemeza neza ko hari ibifaru bigera ku 9 byagaragaye mu misozi miremire ya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo barashaka gutanga ibitekerezo kuri telefone. Nawe nimba ushaka gutanga ibitekerezo, nimba ushaka kumpamagara ugatanga igitekerezo ku intambara ya Kongo, umpamagare kuri iyi nimero ngiye kukubwira. Nimero ngiye no kuhita nyishyira kuri screen kugira ngo uyibone. Ngiye guhita nyishyira no muri screen kugira ngo muhite muyibone. Nimero ni 079 bagire gutya 079 16 85 981. Iyo nimero niyihamagara uratanga igitekerezo, nta kibazo. Uko byagenda kose ngomba kubabwira amakuru yose mpaka isaha igeze. Reka tujye kukijanye na report ya risasi na majeruhi kugeza magingo ya yimirwano yaramukiye muri Minembwe. Mbabwire uko ibintu bimeze, mbabwire uko situation kugeza magingo ya ihagaze. Mu gihe imirwano rero yakomeje kugenda ifata indi ntera hano mu misozi miremire ya Minembwe, abarwanyi ba AFC 23 bafatanyije na twirwaneho barwanyije ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa ryari rigizwe n'abasirikare ba FARDC, byo nabibabwiye, ndetse n'ingabo z'u Burundi na FDLR n'imitwe ya Wazalendo, maze babakubita mu by'ukuri ikitwa ikibatsi cy'umuriro, ikibatsi mu by'ukuri cy'amasasu. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa babona batabishobora, bahitamo gufata icyemezo cyo gusubira inyuma,
bahunga aba basirikare ba M23 ndetse na twirwaneho. twese umutekano uratureba. Utashobora gufata imbunda ngo ajye kurwana nk'abandi yatanga n'amakuru, ariko yanahamagara bari abantu akababwira ko bategereje muhatashe ko iwacu ari amahoro. Abo twafashe ubu turi kumwe, abaje bituye nabo turi kumwe, turi gukorana. Ari nka FARDC yabafashe, murabizi uko byari kugenda. Imirongo rero itatu y'urugamba navuga mwaka kanya, cyangwa se icyo navuga, amakuru avuga ko muri Minembwe n'ubundi hari kugaragara ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa kugeza amagingo aya, ndetse ngo batangije ibitero ku mirongo itatu y'ingenzi igamije gusatira no kwinjira muri centre ya Minembwe. Umurongo rero wa mbere uri kuva Mikenke werekeza Gitavi. Ahangaha ngira ngo ibi bice murabizi. Umurongo wa mbere urava Mikenke werekeza Gitavi. Hanyuma aha rero niho hari kubera imirwano ikomeye cyane hagati y'izi ngabo za twirwaneho na M23 twirwaneho na M23 barwana n'ingabo za leta Kinshasa kugeza amagingo aya. Niho hari kubera imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Hanyuma agace ka Gitavi ni agace gafatwa nk'akingenzi cyane, ndetse karimo imisozi, umusozi ukomeye cyane witwa Gitavi, ufite aba afite amahirwe menshi yo gukubitira hareba inzega wamwatatse. Niyo mpamvu aha naho habaye imirwano ikomeye cyane kugira ngo izi ngabo za leta Kinshasa zirashaka gukaba aka gace, ariko kandi nanone twirwaneho ikavuga ati aka gace ntabwo mugomba kugafata kuko mugafasha urumva natwe n'aho twaba twitanze. Mbese hari kuba ikintu cyitwa isibaniro ry'urugamba, bamwe barakajyaho abandi bakakabakuraho. Nuko nguko ibintu bihagaze. Abantu ntago muri gukanda like, ariko abantu ntago muri gukanda like, ndetse nta nubwo muri kwandika comment ngo munyereke nimba turi kumwe 5-5. Abantu turi kumwe 5 ku kandi. Ubu rero tuvugana M23 yo ubwayo yamaze kwiyemeza ikintu gihari cya mbere, bagiye guhangana ndetse na Uvira ishobora kuba tombe. Amahirwe menshi wowe urayaha iki? Hari abantu nabo turi kumwe ahangaha, amahirwe menshi murayaha iki? Bararasana ntibari burasane, kuko iyi Uvira uko byagenda kose igomba kugira gute? Igomba kuvamo kurikisha uko imirwano iri kugenda iba. Abazaza muri aho, ubuzima bwo kwiruka, ubuzima bwo guhunga, abantu bugiraho ingaruka za mbere ni abasaza, sibyo ra? Abana n'abasaza. Rero twahisemo kutongera guhunga. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bubuza umuntu kubiwe, bubuza umwana kubiwabo. Abasore bacu bari mu mashamba mubabwire ko twiteguye twariteguye bihagije kugira ngo tubakire. Abasaza murabyumva, ubutumwa mubajyanire, mubabwire ko bakuru babo na barumuna babo babategereje. Ubutumwa murabutanga? Abasaza, ubutumwa murabutugerezayo? Saza bariye ko ntababona. Rero mureke gutega igikanu ngo baze bateme, baze babanyaga ibyo mufite. Nagiye haraho natembereye kuva Igicanga kugera Bibwe, nta nka mbabona. Inka zagiye, ihene se zo zagiye, nta nka, nta hene, nta ntama
nta nkoko, nta n'ingurube. Urumva bidateye agahinda? Rero ntawe uzaza kuturwanira, twese umutekano uratureba. Utashobora gufata imbunda ngo ajye kurwana nk'abandi yatanga n'amakuru, ariko yanahamagara bariya abantu bakababwira ko babategereje muhatashe ko iwacu ari amahoro. Abo twafashe ubu turi kumwe, abaje bituye nabo turi kumwe, turi gukorana. Ari nka FARDC yabafashe, murabizi uko byari kugenda.